kuko amatike bacururiza hanze tukwitekereza ubwo turaza kureba niba biri bukorwe kuko nabyo hari process bicamo kugira ngo izo tike zibashe guhura n'iza Big Arena zibashe gukorana neza. Ni ikintu tuza kureba ku bijyanye mu kuzuza Big Arena hajyamo abantu bangahe iyo yuzuye biterwa na setup iba yabaye ukuntu biteye. Bari basobanuye ntabwo bakwicaza abantu na stage ngo babashe kuhajya, ariko ubundi bose yakize kurajya mu 7,508 kubera hazamo na catwalk ya stage n'ahantu abantu bagomba kwicara na distance yo kuva kuri stage nta muntu ari kwicara atarakwikukira. Bishobora guhinduka ufashe stage ikajyamo hagati mu kibuga hajyamo 10,000 yose ifunguye, ugiye ku ruhande yajyamo 7,508. Ariko ukuntu bayisetinga iri kureba muri CIP muri za ntebe za kwi hakajyamo 6. Urumva kuzura kwayo bivana na setup uko iteye, ni imibare igenda itandukanye. Hari ikindi bakomeje kuri ya setup byari muri 7,508. Mbona the final report ariko byari muri iyo range kubera setup ukuntu yari imeze. Kurenga hari amafoto mujya mufotora ameze gutya. Ayo mafoto turayazi yerekana ashobora kuza n'abantu 1,000 mugashyira 5,000 mu ifoto. Hari igihe tunakubitwa tukagira video ariko mukatubabara ngo hahiye. Byose turabizi. Amafoto arafotorwa tuzi umuntu afotorwa ku buryo bugiye butandukanye agatanga icyo umuntu ashaka. Murakoze.